Ayo, kejar-kejar. Samping dah. Landing, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad. Kenan, Permain bola. Ini mah bar yuk. Astagfirullah. Kenapa Pak Entong Ustad? gitu, Barcelona Jang. ge? Hah? Entong gitu. Benar gitu. Iya. Iya, enak gitu. Mending keneh ngadownload aplikasi Al-Qur'an, Jang. Oh, Iya, jadi orang puasa ge menang pahala gitu. nya. Sajang, kore mentos gaduh kan aplikasi Iya. Al-Qur'annya. Nya. Jadi najan ngomen HP ge gitu, ai maca ieu mah biasa bae puasa ge. Urang pahala urang gede, Jang. Mohon. Terus jasa ngosna. Biasa Pak Ustad. Biasa. Ya. Entosnya Jang, Pak Ustad bade kapain dulu. Oh, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh aing rok lapar amatnya. Aing puting sahur nasi utik ya. Aing mau mana lu jam? Aing masih kebal keneh. Woi, guys. Wih, Cid gimana? Biasa ge mis kekelean bae bulan puasa mah bari. Oh. Kemukan. Heeh. Dan dia di dalam kana ku yang daun nulis amat kula. Oh aing keputing dan nasi utik ya sahur. Tapi masih kuat kan? Masih lah. Buat di tes. Wih, Ada lagi. yo, Oh, siap. Pak Ustaz, woi, kemana? Udah. Kenaran ya. Biasa ngadawun bae ya. Ini ya kumpul-kumpul ya pada parwasada. Alhamdulillah puasa, Pak Ustaz. Kapan banget negara orang Mbak? Goreng-goreng ge Pak Ustad ngerti kagak mama. Alhamdulillah syukur Mbak. Kali Pak Ustaz. Oh, atuh. Lain Pak Ustad memutu di titah mah isin teh kan. Kita ngerti orang. Pak Ustad, Bulan. kami naik nanya. Oh, so. Tadi kami mandinya. Oh. Tengah aja gayuna kateleg. Eta puasana batal gak? Itu, Jang. Soal nanya, puasa eta jeung jelema nu berakal. Oh, gitu. Ujang mah teu berakal. Terus ku kagayung-gayung katelag. Oh, Ayeuna kami Pak Ustaz ya bade nanya nya. Oh, so. Muak diharapkeun banget jelema eta batal teh Pak Ustaz? Ai batal mah henteu, Jang. Oh, heuh. Paling picabokeun jelema. Dusun ieu tah mah. Oh, dusun itu ya. Heeh, lah jelas. Mas Ustad kapain nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, ya poin didulukeun hadong ngeunah teh. Sekarang ya. Sekarang nah jauhan. Coba yang mana milih laguna? Hah? Mana? Nanya. Bener banget. Maklum puasa. Yang small benar. Nah, Buka aja kayak. Ya efek itu. Efek lapar ngawen ge. Puasa ieu berat. Godin teh jeung yuk. Seger. Hei, jam kegoda aing ngomong. Aduh. Tuh. Nah. Aing nitipin nya, aing kieu lah. Heeh. Jauh jamu, sabi. seger yuk. Sakit mama Oh. daing mah. Assalamualaikum. Salam. Nanti puasanya, Jang. Buat puasa Pak Ustaz. Tong bohong, eta tadi bukan jambu nu saha. Si Amin tadi. Amin mana jadaya ngenujang dong sorangan di Puasa, berapa Ustaz, boga itu. batu. Puasa ieu mah. Tong bohong, bulan puasa, Jang. Jadi kieu nya, Jang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan artinya Pak Ustaz. Jadi nu artina, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi gitu, Jang. Entosna, Jang, nu hade puasananya kulkeun pokona masa bulan ya. Taraweh, sholat, baca Al-Qur'an pokona namanya. Terus postat pada ka lain ya. Assalamualaikum. Si Amin aing ngucapkan Pak Ustaz. Kobel. Tapi tenanan lah aing menang ilmu tina Pak Ustaz. Amin bae. Oh,